Rea Locha, check it out tša sepedi tša SABC, thui go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg, ditlhogo tša tšona ke tše. There are 4 provinces which we classify as hotspots. Tona ya maphodisa Senzo Mkhunu o re diprovinse tša Gauteng, KwaZulu-Natal, Western Cape le Eastern Cape di tsentše dinala timeng go lwantšhana le bosenyi bo bokekelago pele. Ke fa bana ba naga ya gagwe diphetho tša gore ba ye ka polaseng tša bona ba kgone go dula ba lebelele tša bona le mabitlaga ba bona le tlala go ntšhatlala ka mo polaseng. Maloko a Zebediela Ndebele a tlhobaetšwa ke go ganetšwa go tsena lefelong leo go rebetšego bagologolo ba bo bona ka polaseng yeo e lego magareng ga Rutan le Mabolhol ka provinseng ya Limpopo. Go tša boditšhabatšhaba China e itefeletša ka go oketša ditefišo tša thomelo ya dithoto kgatlhanong le Amerika ka diperesente tše 125. Thobela, nako ya go losolela ditaba ke yona ye, ke nkgadimeng ke kana, gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla, Augustine Letlalo. Diprovinse tša Gauteng, KwaZulu-Natal, Western Cape le Eastern Cape di tsentše dinala timeng go lwantšhana le bosenyi. Tona ya maphodisa Senzo Mkhunu o re bosenyi bjo bo golelago godimo ka diprovinseng tšeo tše 4 bo garoša matswalo, gomme seo se dirile gore ba tsaroge phoka le go ditlhatha bjalo ka diprovinse tšeo bosenyi bo ikepetšego gona. Mkhunu ba ya bolela le babega ditaba ka tshwane go latela kopana kgothe ya bosenyi yeo e bego e swere mo bekeng. Sepodisa sa Afrika Borwa se re se komana madula e bapile go lwantšhana le bosenyi diprofenseng tše 4. There are 4 provinces which we classify as hotspots, and for that reason we're focusing on dealing decisively with crimes in these provinces, namely Gauteng, KwaZulu-Natal, Eastern Cape and Western Cape, while without losing any focus on others as well. Go kaonafatša mananeo go parara a ditiši tša maphodisa le go tsebagatšwa go tsentšhwa tirišong ga uniformo yeo e loketšego se tšea diswantšho ke a mangwe a maano a go thuša go lwantšhana le bosenyi. We have identified several key enablers, inclusive of using and improving our technology, strengthening our crime intelligence, capacitating and upskilling our detective services, improving and expanding our forensic services. Go bao ba belaelago ge ba diphetho tšeo di fihlelletšwe go kopanong kgothe ya tša bosenyi di tla phethagatšwa ye ebile phetolo ya mokomišenare wa bosetšhaba. The SAPS will establish a National Policing Summit 2025 Operations Room. This facility will be used as a permanent scoreboard where we will track and trace progress on the resolution of the summit periodically for the next 5 years. Kgoro ya sephodisa e bušitše a gatelela gore e sa beile dikholofelo tša yona go lekala la poraebete ka ge e sena ditlabakelo tšeo di lekanego go phethagatša maano a mmalwa a go šoma gabotse ga maphodisa. DA ka KwaZulu-Natal e re mokgatlo o tšwela pele go ikana go ba ka gare ga mmušong wa botee bja province, seo ka moraga gore mokgatlo o boute kgatlhanong le ditekanyetšo tša mašeleng tša ngwaga wa 2025, gomme mokgatlo woo o a thwala boramolao go lwantšhana le go oketšwa ga lekgetho la boleng ko gore VAT. Moetapele wa komiti ya ditherišano ka go DA ka provinseng Francois Rogers o re bana le segwera sa mmapale le mekgatlo yeo e lego ka gare ga mmušo wa botee bja province. The GNU and the GPU being tied by an umbilical cord. As I said to you in the beginning, you must remember, we're all part of one political party. So if there is instability at another level of government, it can have the possibility or the impact of creating instability in another sphere of government. At this stage, there is no talk of the DA pulling out of the GPU, but it really all depends on what happens at a national level. Mokgatlo wa Women for Change o ipiletša go mmušo wa Afrika Borwa go tsebagatša tlaišo ya bana le basadi bele ka kgoeletšo ya masetlapelo ya bosetšhaba.
Dišupetšo di dirilwe Union Buildings ka Pretoria mo mokgatlo wa Women for Change o neelanego ka lengwalo la dikgopelo leo le saenetšego ke batho ba go feta 100 ba lwela gore toka e phethagatšwe go basadi le bana ba ba tšwelang pele go tlaišwa ba tšwela pele go tlhaloša gore ga ba kgotsofatšwe ke ka mokgwa mmušo o lwantšhanang le tlaišo ya bana le basadi ka gona ka mo nageng ya Afrika Borwa e lego seo se dirago gore palo ya melato ye bjalo e namele Madume ga fele re a lotšha re gatela pele maloko a Zebediela Ndebele ka Zebediela a hlobaetšwa ke go ganetšwa go tsena lefelong leo go robetšego bagologolo ba bo bona ka polaseng yeo e lego magareng ga Rutan le Marble Hall ka provinseng ya Limpopo badudi bao ba rakilwe lefelong leo nakong ya mmušo wa kgethologanyo moo ba ilego ba gapeletšega go tlogela mabitla a bagologolo ba bo bona Kgopelo ya go bušwa ga dipolasi tšeo e dirilwe ka ngwaga wa 1998 ka lenaneo la go bušetšwa ga naga e fela le gabjale ga se ya phetho. Badudi ba hudišitšwe ke mmušo wa hlaolele mengwageng ya magareng ga 1960 le 1980 ba tlogetše mabitla a bo bona nageng ya bona yeo e fetoletšwego go dipolasa tša temo leruo le mašoka ba re mo mengwageng ya go feta ba be ba kgona go etela mabitla ao e fela beng dipolasa tšeo ba bjale ba ba thibela go etela mabitla ao gape le go phasa ke malapa a 36 ao a amilwego fao ba dirile go dikgopelo tša pušetšo ya naga ka ngwaga wa 1998 morago ga mengwaga ya go gagabela go ye 30 ba sa beile mokganya phatleng le go latofatša kgoro ya pušetšo ya naga go beng ka go ditela tshepedišo ye ka bomo ke fa bana ba naga ya gage diphuthlo tša gore ba ye ka polaseng tša bona ba kgone go dula ba lebelelo tša bona le mabitlaga ba bona le tlala ko ntšhatlala ka mo polaseng ke se rena kgoši di file maatla ka sona batho ba ba leng ka kua ba re ba filwe ke department tswale re a fela ka tlala le bana ba rena batho ba bisi ba lema ka go rua before re ya ka kua re tshwantse re kopane le a lawyer ya batho ba ba leng ka kwa ba dumela ka nako e bona ba nyakang ka nako nna ke nang le bothata ba go phasa badimo ba re ke le ke dire so se wa se diragale mong wa polasa Juanita Buotha o ganne go ntšha maikutlo malebana le taba ye ge le kgoro ya pušetšo ya naga e kgonthišitše gore badudi ba Zebediela Ndebele ba dirile kgopelo ya pušetšo ya naga e fela ba re ba tla fetola ge ba hweditše dintlha ka botlalo malebana le gore kgopelo ya bona e tla kae go le bjalo Komishini ya ditokelo tša botho ka Limpopo e re go ganetša batho go etela mabitla ke kgatako ya ditokelo tša bona ye ke engwe ya dipolasa tšeo badudi ba ganetšwago go etela mabitla a gabo bona ba ipiletša go mmušo go potlakiša kgopelo ya bona ya pušetšo ya naga gore ba kgone go etela mabitla a gabo bona gape le go phasa ka bolokologi nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Zebediela Temo le tlhabollo ya dinaga magae ke senotlelo sa go rarolla bodidi tlhokego ya mešomo le go se lekalekane ka provinseng ya Limpopo se ke go ya ka molekgotlaphethiši wa temo ka provinseng Nakedi Kekana ge ya baala ka botekanyetšo ya kgoro ya gabo Maabane bjale go otlolla temana ye ka botlalo re boledišana le yena molekgotlaphethiši wa kgoro ya temo ka provinseng ya Limpopo Nakedi Kekana Paga Kekana Thobelang Kgadi le batheletši ka moka Le kae? re gona ra lena re gona mo lekgotlaphethiši ngwageng wa go feta be le ditše gona mo tafoleng ye le dira ditshepišo go balemi ka provinseng ya Limpopo bjale ka gore šetše le adile tekanyetšo šedi le ifile go tšeo e le gore be le ba tshepišitše šedi re ifile go tšeo e le gore be re ba tshepišitše tšona Kgadi o ka gopola gore ge re lebeletše ditlhotlho tša rena tše tharo le tšeo mopresidente a rena a re boditšego ka tšona gore swantse re tle ka mananeo kgoparara a e leng gore ka ona a tlo godiša ikonomi ya gabo rena seo sa dira gore re kgone go tlhola mešomo dibaka tša mešomo ebile re kgone go bona gore re fetšiša tlala le bodidi le go bona gore batho ba borena ba se ka sobeletša seatla kudu ka potleng gore ba kgone go tla go efoga tlala ye e leng gore šetše re lebane le yona kudu ye e leng gore e tloga e bonagala kudu sefatlhegong sa mosadi go tee le baswa le bagolofadi ka gore yalo ge re be re dia ditshepišo tša rena ngwaga go feta ke dutše le wena mo e re ke go bontšhe gore re kgonne go matlafatša bona batho bana ba ke bolelang ka bona setlhopha sa baswa setlhopha sa bagolofadi setlhopha sa batho ba ditlhopha ka moka ga tšona tša batho ba e leng gore ba swanetše ba tsene ka gare ga karolo ya rena ka mananeo kgoparara a rena a e leng gore šetše re a tlhomile
na ka botekanyetso ya nyela ya ngwago e tla rarolla mathata e leng gore re lebane le ona a tlhokego goba ya dikomelelo mafula gape le phetogo ya leratadima ga mmogo le diboko tše e leng gore di tlhasela dibjalo? e tla ya akaretša diboko tše e leng gore di tlhasela dibjalo go tee le seemo sa leratadima seo se dirang gore mafelelong balemi ba rena ba feletše le gore ba amega ge ke be ke tla mo ngwaga go feta be re bolela ka letlhwalela le gore le go baditše balemi ba rena ka se sebaka ba tloga ba thakgetše ka baka la gore re ba file ditlabelo tša gore ba kgone go boela gape timong seboko sela se be se tshwenya dienywa tša bona le bona re ba file ka difofotela ba thabile ka se sebaka ge re bolela ebile le mafula ao a wetše naga ya borena gone jalo re leka ka mešogo fela gore re kgone go ba thekga. Ka go le lengwe e bile le taba ya tlhako le molomo bolwetši bjo le bona o ka re le tla lwantšhana le bona? Šetše re tloga re bo fentše kudu ka baka la gore mo bo tloga bo ikepetše kudu ka nama ke ka mo seleteng sa Vhembe le selete sa Mopane ka baka la gore ke ba le baleng kua kgauswi le Kruger National Park ene o ka kwešiša gore bolwetši bo tla ka baka la diphoofolo tšela ba reng ke di-buffalo jalo ka baka la gore ke bona ba batametšeng kua jalo re tloga re tlhabela batho ba rena ba gona ba ileng gore ba dia mošomo wo letšatši ka letšatši gore ba kgone go tlhabela dikgomo ene tšona selete tšona tšeo re dirile seo ba se bitšang gore ke quarantined a dikgomo tša bona ga di tshelele ka di-districting tše dingwe mara gore yalo gore ba kgone go hwetša market ka baka la gore le bona ke balemirui ba swanetše ba kry market re leka ka mešogo fela ka go bona gore ka segwera se re na le sona seo se gateletšeng ke mopresidente gore re bope segwera magareng ga mmušo le borakgwebo go tee le setšhaba ka moka ga sona go tee le bašomi ka baka la segwera seo re ne le segwera le di-mining tša Pompeii ba šetšeng ba re tshepišitše ba gwerantšitše le magoši ya rena ka baka la gore ka lemoga gore naga ye re lemang mo go yona ye nngwe ke ya mmušo ye nngwe ke ya magoši ye leng ka fase ga magoši le ka fase ga segwera seo le ba Pompeii mining ba šetše ba re tshepišitše gore ba tlo re direla abator ge ba re ditše abator ye leng gore e tlo ba magareng ga dilete tšeo tše pedi gona ba ka sa sokola ka gore nang ka baka la gore ne dikgomo šitše ke tše dintšhi re di iša kae ka baka la gore di tswaleletšwe ka moga se tša swanela go ya ka kua ene seo se re thuša gore le ba ka kua thuko tšela ba se ka fetela ke bolwetši bo ka baka la gore ge ka ba fetela gona gore re ka se kgone go gwebišana ka mogare ga Afrika Borwa ebile re ka se kgone go gwebišana le ka ntle ga naga ene gore jalo se tla bušetša ikonomi ya rena morago. Le sa bolela ka kgwebišano le mebaraka na le thekgwa diromela ntle tša go swana le bo avocado morago ga se China e se boletšego? Ditšweletša tša go swana le bo di-avocado tše e leng gore šetše re dirile segwera le dinaga tše e leng gore di gwerane le Afrika Borwa re tšwela pele ka dipoledišano le bona re a bona gore go di-tariff tšeo e le gore šetše ba di okeditše tša go tšwa le gana ka kua go bo America di tlotloga di ama kudu balemirui ba rena ke ka baka le gore rego le ge re na le segwera re bopa segwera magareng ga Afrika re bopa segwera le dinaga tša ka ntle ebile re nyaka go gwebišana le bona gore ikonomi ya gabo rena e gole e fela ge go thoma go ba le di-tariff tša go swana le tšona tše ke gana mo gore bulang matlho gore rena ka borena re kgone go bona gore re humile ka ditšweletša tša temo rena ka borena re kgone go bona gore ra industrialize re ba le tše ba di bitša gore ke di-industry ra ba ra beneficiata gore batho ba rena seo e leng gore re se kry-a mo mobung wa rena re be re se process gana ka mo gore mafelelong re kgone go ikema e le rena ka borena mara se se re kgatlhang ke gore G20 e tlo tlang gone jalo re tlo kgona go boledišana ka tšona dilo tšona tša mokhutono re tlo fetša re kwana mafelelong ka baka la gore re nyaka kgwebo tša bona le bona ba nyaka dikgwebo tša rena. Molaetša ge re ruma molekgotla phetiši go balemi ka moka ka kakaretšo? Molaetša go balemi ka kakaretšo ke gore ka moka ga rena go thoma ka nna le wena nkgadi re le gana ka mo a re promoteng se le ba se bitšang gore ke backyard farming ge ke tloga mo ke tlo go fa dipeu tša gore o thome gana ka mo gae o thomile gana ka mo gae re tlo go matlafatša go balemi ka moka ga jona gore o ye to magato a go latela
a di-subsistence farming go tlogile gana morago kuka ra go iša mola ga small scale ke mo e leng re tlo go thuša ka ditlabelo ka moka ga tsona re tlo go thuša ka matamo re tlo go thuša ka di-irrigation drips re tlo go thuša ka di-shade net dilo tše ka moka ga tsona gore o gole mafelelong re nyaka go bona motho o moso wa molemi a fitlhile gana kua re go bitsang gore ke di-commercial farmers ka thušo e re tla be re mo fa yona ge šetše re kgonne go create environment kana mokgono re mo thušitše kana mokgono se se thuša gore ka partnership ela ke boletseng ka yona go di-land bank le bona ba kgona go tsentšha letsogo nampile re kgonne go ba kuka ba kgona go meeta di-requirement tša bona tša gore ba ba thuše re ba kuke national department le yona e gare e re lebeletše ge re na re ba thuša kana mokgono go na le blended finance e leng gore ba e šomiša ba tšea 80% ka moka ke ya department 20% ke ya bona ya go reka di-implements di-tractere dilo tše ka moka tsona tša gore ba kgone go kukega gore ya le ba tlo go godiša ikonomi ya bona ba fediša tlala le bodidi di a kwagala re a leboga mo lekgotla go phetišiwa kgoro ya tša temo ka porofenseng ya Limpopo mena ke dikekana re a leboga ra lebogang kgadi ke tla ba dumediša kwa gae re a lotšha le amogetšwe balola ditokelo tša botaki ka Northwest ba re tšwelopele go tlhokomologa ga Mmabana Arts Culture and Sports Foundation ka Mahikeng go atlafaditše dinaletšana tše mmalwa tšeo di bego di itshepetše go setheo se sa go lotša ditalente tša bona le go holega mererong ya ikonomi ba re setheo se se tlogetše se go atlafala tekano ya mengwaga e šupa morago ga go latswa ke mollo nakong ya megwanto ya Supra Must Fall ngwageng wa 2018 bataki bao ba re ba ipiletša gore go momagantšwe yona Mmabana legae la bodiragatsi le ne la afisiwa ka motsi wa dikhuduego tsa 2018 ga jaana go setse fela molora le mosidi tsa ditshenyegelo tse di iseng di baakangwe bataki ba ba amegileng ba re go sa tlhokomelwe ga lefelo leno go emisitse tswelelopele ya lephata la botaki tota seemo sa setheo se ga se kgatlhise ebile ga se mo maemong a re ka kwalang gae ka sona ke ka moo re kgwehlang mokhuduthamaga gore tota ga se re se itumellelang ebile ga se re batlang go se bona se diragala re a itse gore mo malobeng go ka tsogona le madi a neng a ntshitswe a beilwe go tokafatsa setheo se mme fela ga a fitlhelela ka kwana a mang a boetse morago bataki bano ba re mafelo a botaki a go tshwana le ano a tlhoka botsamaisi bo bo nang le bokgoni go ntse go lekane re a kopa nao re kopa gore setheo se ikemele se nne le boto ya bokhuduthamaga ba sona go nne le batsamaisi ba ba maleba ka fa go le lengwe ba Mmabana Arts Culture and Sports Foundation ba re le fa ba bone diranta di le dimilione di le 15 go baakanya senthara ya bone ya Mahikeng ba fetsa go fiwa diranta di le dimilione di le 13 go baakanya kago e neng e le ya Arts Council. It is only last financial year where we started seeing money coming in for purpose of refurbishment. So we've got a budget which has been given to us for 3 years for maintenance of this particular facility. Mokhuduthamaga wa setheo o buile jaana fa a tsibogela dikgalo ka ga tlhokego ya keteledipele e tsepameng mo Mmabana. I personally do not believe that we cannot perform that aspect of the professional services that are offered by the former Arts Council. But it's a discussion that we are open to have with the creative industry. Re sa lefo bataki bano ba re ba tla nna le letsholo la go phepafatsa lefelo leno moranang a tlhola malatsi a le 27 go rotloetsa puso go itlhaganedisa go baakanya lefelo leno. Sentle English SABC News Mahikeng. go tša boditšhabatšhaba China e okeditše lekgetho la thomelo ya dithoto kgatlhanong le US ka diperesente tše 125 se ke ka ge naga yeo e tefeletša kgatlhanong le sephetho sa presidente ya US Donald Trump ka tsebišo ya lekgetho la diperesente tše 125 go dithoto ka moka tša China ge e le Beijing e re e tla amogela go tsenelela dipoledišano le US ge e ba naga ya US e na le kgatlhego go dira bjalo.
Bagešo di felela mo ba setlhopha sa ditaba tša Sesotho ba tla losolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC 2 le lehae go latela kakanyo ya maemo a boso go šogofetše a e beng boroko šalana.